So tonight, I just want to encourage you, kakabsat, open your Bible with me in the book of 2 Timothy, chapter 2, verse 1. 2 Timothy, chapter 2, verse 1. If you are there, shout aloud, amen. Amen. Basta kakabsat, this is what the Bible says. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. So tonight, I just want to encourage you, kabsat. So ti-title dito mensahe nga nagaputi po nga kahit ko nga i-share kada ko kabsat ko, be strong in the grace. Bumilig ka iti parab. Shall we pray? Kararag tayo. Apo Diyos na mami nga adat sa dilangit, itinagan ni Apo Jesus, may kami Apo nga sitatalged, iti trono, iti parabon mo. Yaman kami Apo, dito nga pribilehiyong inted mo Apo, that we can come together as your people, as a church, HBBC family, to worship you in spirit and in truth, and to come to you, O Lord, in prayer. Yaman kami Apo, iti panangtingig mo, iti kararag may tangarabi. And tonight, Lord, thank you so much for this privilege to stand and speak in behalf of my senior pastor. So, itatelang Apo, timawag kanya, kadakkel nga tulong Apo, ken banag kanya, iti panay kararag na. Ngarod Apo Diyos, tulungan na, bigbigag ti kinakapoy ko Apo, give me strength, ikanak ti alerto Apo, iti panunot Apo, and thank you for the technology that despite Apo iti distance ken oras Apo ken makapagmaymaysa kami nagadal iti sao. I just want to blessing and encouragement tonight, Lord. Cleanse me, forgive me. Ket digiti isao ko Apo Dios ket sika ti makita ken sika Apo iti dinggenda ken medaydayaw Apo. Yaman kami Apo Dios diti nga oras pagti glory ken panakaydayaw. In Jesus name I pray. Amen. Tumugaw tayo kakabsat. Amen. At iti may isa nga pastor kabsat, kat in-announce na, nga kunano, sinuman kada kayo, nga digiti asawa yung kon-kontrolan da kayo, kunano kat move to the left. Kat amuy kabsat, all the men in the church move to the left kabsat. Ngayon, nasdaw diti pastor kasi at the mesa, at least there is one strong man na nga imakar. But idasid ka ni Pastor kunana, apay hanggang ngay makar, kasano nga asahay mong kaya mo kontrolon kunana. Ket kunana kabsat, an pastor, isunat tinang ibaga, najak umakar kunana. So biyanan de kabsat, text tayo itatay, kunana, thou therefore my son, be strong. Ipagarup ko kabsat nga dagiti lalaki ket napipigsa. Well, I guess kakabsat ket it depends kada ita nga tao ken DJ pigsa. Depende DJ pigsa nga pagsasalitaan. Kasi no pinanganan ti pagsasalitaan kabsat, akit na pigsa, hindi na pigsa nga mga dito kabsat. Dito nga nga manugang ket kunana ket anapulos nga mabaon. Kat naglutin katugangan na kabsat tilauya. Kaya di pinangananon si Mangoy Suna. Kat permiati pangan na kabsat. Kat kuna ni katugangan na deta at manugang. Sa laglingit ng mga una na kabsat. Kat amoy kabsat. Adal kita kung kuna kanyak na nagpiksa ka nga mangan. Hindi ka mo nga lumukmog. Kuna na. Kung kuna da kanyak di ka mo nga lumukmog. Kat amoy kabsat ada ti mesa nga agnagan ti babi, ket dapan iti mesa nga doktor. Kasi talaga nga give abon ni lukmog na kabsa. Ket kunana, doktor kunana, there's nothing I can do. The problem is obesity runs in my family. Kunamo di doktor, no babi kunana. The problem is nobody runs in your family kunana kabsa. So iti panagbiag tayo kakabsa da kas tao. We only thought of a one kind of strength. And that is physical kabsa. Iti physical nga, pigsa can bilig tayo. But you know what? The Bible says the flesh fails.
Deti bagi tayo, deti lasag tayo, agraman ti puso tayo kabsat, ket marsaak da. But the Spirit, deti Espiritu tayo kabsat, lives on forever. Amen? And so as we live our lives kabsat, we go through all kinds of trials, temptation, and difficulties. So we go through good times, bad times kabsat. But as we go through things in this life, masabol kabsat nga we need to go through them. Babay hindi pa nang surot kini Apo Jesus. We need to go through them kakabsat in a way nga nakiibasar kakabsat iti pamati tayo iti Apo. Ket kasano tayong aramitin data. That's what the Bible says, be strong in the grace. Bumilig ka iti parabol. So the Apostle Paul kakabsat writing this letter to Timothy, a young preacher kakabsat. Ti kinapudno na dating nga banag ni Timothy kakabsat ni Apostle Paul tinang mentor kay ni Timothy. Ket ma-recognize na Apostle Paul nga ni Timothy isu kakabsat ti anak na iti pamati. So as we look at this kakabsat, dati pa nag-mentor ni Apostle Paul kay ni Timothy, makita tayo dito kakabsat, dati panang mentor, iti item tayo nga patriarch, iti senior pastor tayo. Amen? Kat itatang kakabsat, ti senior pastor tayo, mostly kakabsat, men of the church, datay mo tin kakabsat, iti men mentoran na. And praise the Lord kakabsat, iti trabaho, ti senior pastor tayo. His passion, his love, kat nakita tayo kadeti nga church kakabsat. Deti bunga iti church have gone so many preachers kakabsat. Amen? Adeti ta ni Preacher Glenn, Preacher Rohel, Preacher Alfier. Not only that kakabsat, this church have gone so many assistant pastor. Pastor Ver, Pastor Dennis kakabsat, and men of the church. Ibilang kong kabsat tinanong mo nga biyag ko. Kaya kadigiti na ikan akabsat iti nipatalkan iti gundaway nagsao in behalf of our senior pastor. And then the fruit of this church kakabsat have gone so far kakabsat. Iko na nga rin ni Preacher Glenn kini pastor, iti inter-barangay, inter-town, inter-province, but by the grace of God, international. Amen? International kabsat. So, praise God kabsat because we have a godly heritage in our church. Amen? Kung mapansin nyo, DJ, ikokot ni Senior Pastor tayo kabsat, thank God for godly heritage. Kat nagpintas kabsat, dati narugyanan iti patriarch tayo, intultuli kabsat iti senior pastor tayo. And nagpintas punay kakabsat. Iti panangiturong iti Apo kadeting HBBC. And that's what we see for Apostle Paul kabsat. Iti panang mentor na kay ni Timothy. But kadeting ang sitwasyon kakabsat, nakita na dati Timothy kabsat, he was a discouraged person. And then he said, be strong in the grace. You know, I don't know kakabsat, iti kondisyon iti tunggal may sa kada tayo, itang arabi. Mamati ak kakabsat, ada digit itat tao, ada kada kayo ng may itang arabi that are discouraged. Right? You know, in every church, ada lakta digit tao kakabsat, na discouraged, disappointed, downhearted, sometimes mapaay di expectation na kakabsat. And you know, dati wrong and fail expectation, ito po yung madalas na discouragement ng isang anak ng Diyos. Dati ipagarup na kakabsat nga once nga isunagat na isalakan nun, life will be smooth, problem will vanish, blessing will instant kakabsat. But no, distracted kakabsat the reality that mapasamak kakabsat, umay digiti panubo, ipagarap na nga, igarap ko, no, kastoy, sumayat, iti biyag ko, di jay kakabsat.
ana ito may kinkwana disappointment. Mabalin digiti da dumay tatakabsat financial problem or maybe health issue kabsat. You are discouraged. But you know what? Think about the Apostle Paul kabsat. Just like mentoring, encouraging this young man Timothy. Ako na be strong in the grace. Bumilig ka iti parang. You know, we go through discouragement. Amen? Amen? You know, I went to discouragement website in the early days of my Christian life. I was discouraged. After I got saved website, naging issue dito baptism kanya website. Yung ko iti puso, hanalang satisfied na kanay salakan na. But I need to belong to a church website. But dinisyonak iti bagay website nga surutek iti apo iti danom iti bautismo kabsa. And then after I got baptized, sisak lang kabsa iti maysa nga Christian iti uneg iti pamilyan. It is one thing discouragement in my life kabsa. Ada iti opposition, persecution, and then after I got saved, imay kabsa iti nagdakkel nga problem iti pamilya mi kabsa. No family problem ko na tayo ko amo tila ta di nga banag ng kabsa. High school life, I was discouraged. I was may loneliness kanya kabsa. Gapo na ta pinanawan da imadayo digiti nga nasingid nga Christian friend ko kabsa. The death of my lola, that's the first time that we experienced immediate family. And then napaltugan kabsat ni father ko. But in spite dagiti nga banbanag, I thank the Lord. God is always with us. Amen. Ket no may tinrasting nga sitwasyon kung pasamak ti biag kabsat, find strength in God's who loves you kabsat. Kita muyo iti may nga nakita, all the more kabsat nga saan lang iti apo ti tarayam. No diket jay church, amen, jay local church mo, isut pamilyang kabsat. Find your strength with the brethren. So, because it's either umasidig kami no umadayo ka ti apo, no umay ka nagito yung sitwasyon ken pasamag iti biyag mo kabsat. And I praise and thank God kabsat because naamuak ka kabsat nga in the Christian life, happiness is always found in the presence of God. Amen? And then, iti nasursurok pa iti Christian life kabsat. Oray si kagat mesa nga pamilyado nga tao, adan iti trabaho, wenno adan italkan kay nga ministry kabsat. Hamu maaramid iti banag, iti kabukbukudang nabiling ken pigsa. Kasi no aramidem kabsat, iti kabukbukudang na pigsa, duwati mapasamak ken kabsat, you will fail miserably or you will succeed even more miserably. Kasi dagiti banbanag kabsat iti Christian life tayo, masapol nga ma-recognize tayo kabsat that without God, we cannot accomplish anything. Amen? You know, what we see right now in HBBC kabsat, mangrugiti senior pastor tayo, iti kadana iti Europe, mission trip nga agdama, ken man aramid ita. Kadigiti member itat ngagdama kabsat. Amoy no apay nga mas lalo nga mararamat iti senior pastor tayo na nag-anjerik na nga umadayo mangrugi iti church planting. Gapo na ta dagiti miyembro na mentor dan kakabsat, na isuro dan kakabsat, ket dakkel nga partner ken katulungan iti senior pastor tayo. Amen. Ken iti ministry kabsat nga dakada tayo. This is the Lord's doing, and it's marvelous in our eyes. Amen? So, makita tayo dito kabsat, dito encouragement ni Timothy, ni Pablo ken ni Timothy kabsat. So, aday ti talo nga banag, nga impakita ni Apostol Pablo, nga rebong unay kabsat, nga panunutin ken nagipin tayo.
So to be strong in the grace of God, number one, kakabsat, three things to remember. Number one, a relationship established. A relationship established, kakabsat. So, makita tayo dito, kabsat, na Apostol Pablo, nagpintas la unay, kabsat, very careful isuna nga mga dress iti may nga sitwasyon pasama ko problema, kabsat. No review nyo, kakabsat, so nga ti concept iti libro na, kabsat, manipod ti Romans, aming nga libro na, kabsat, no mapansin nyo, DJ, panangrugi na, kabsat, iti surat na, ti makita yun, DJ, kabsat, i-recognize, kabsat, iti bagina as a man of God. Kita na di 2 Timothy. 1 Timothy 1:1. Kunana, Paul, an apostle of Jesus Christ. See? Sagbay nga, makita tayo, kabsat, iti babaan deta nga verse adun di iti pasama trials nga napasaran ni Apostol Pablo. But nagpintas di pinang-address na yun una na, kabsat. Paul, an apostle of Jesus Christ. Look kita may Romans chapter 1, 1 Corinthians chapter 1, 2 Corinthians chapter 1, deta latta, kabsat, iti makita ni Apostol Pablo nga panangi-introduce na iti sursurat na, kakabsat. So, ana iti principle, kakabsat, what is the principle nga kayat nga ipagpakita na Apostol Pablo dito? You know, in our Christian life, we hear some discouragement, right? We hear some disappointment, downhearted, kakabsat, loneliness, kakabsat, adu nga panubok, adu nga problema, kakabsat. But, you know what? Before you address, kakabsat, dagiti nga sitwasyon, dagiti nga pasama, you need to recognize yourself first that you are a child of God. Amen? Remind yourself first, just like Apostle Paul. He remind himself that he is a man of God, a child of God. Kat napintas unay, kakabsat, no kastoy iti panangkita tayo, iti panangkita ken panangsangot tayo kadigiti pasamak iti biyang. Amen? A relationship established, kabsat. Masapol, DJ, perspective, ti panunot mo, kabsat, kung anak-nak iti apo, ada ti apo kanyak, anyaman nga rigat nga mapasarak, mapagbalaygyak beto, ibabaen iti parabot iti apo. Remind yourself, kabsat, that you are a child of God. Amen? Remind yourself that you are a child of God. You know, adati may isang pastor ni John Wesley nga, kabsat, kat madama iti preach na. Kat imasidigting pa na deti may isang member na kit ko na pastor ko na more oram di balay yun ko na. Kat madama preach na, kabsat, more oram di balay yun. Mu iti ko na deti nga di punta apo, hana more oram di balay ko, more oram di balay iti apo. Kitang di perspective na, kabsat, mabigbig na iti bagay na ngayon sunag at anak iti apo ko na hana more oram di balay ko, more oram di balay iti apo. And let's see what God can do ko na, kabsat. Dito din nagpintas nga mindset ken perspective tayo as a child of God. Amen? Kat malagip ko na dito in share ni Pastor Ruby dito Australia, kabsat. Dito cyclone, dito napasama ko nga place of worship da. Kat nagpintas di pa nang kita da, kabsat. Kat inuray da ken kinita da di pa nagtrabaho iti abo kadayjay nga sitwasyon. So dito, kabsat, a relationship established. Remind yourself that you are a child of God. Kuna na dito'y, thou therefore my son. Ada di relationship da, kabsat. Kat tisaludsud ko dito, kamusta ka, kabsat, iti relasyon tayo ditong ganmaysa. Amen? Kumusta iti trato tayo ditong ganmaysa, kabsat, as a brother and sister in the Lord. Amoy may isang suro ken kuna ni Apo Jesus kuna ni Apo Jesus iti Biblia, kabsat. No da kayo ket agiin na yat iti tunggal mesa. Makuna nga da kayo ket disipulo kuna na, kabsat. So deti, kabsat, ket design iti Apo nga iti church na
ken iti tattao na kabsat, masapul nga kay kaysada. Amen? At kay kaysada kabsat. Kat, ti ko nang ni Pastor tayo kabsat, nang ko nga, by the grace of God, kat, han nga problema ti HBB City Fund kakabsat. Regarding kadagiti ministry ti Apo. Ti kasapulan tayo lang ng kabsat, panagkaykaysa. Amen? Panagkaykaysa kabsat. Kita tayo naglawad iti ministry ng patalag iti Apo. Kada tayo as a church kabsat. Hiwa-hiwalay. Pero hindi dapat magkahati-hati. Amen? Iba-iba ang kalagayan natin mga kapatid. Pero dapat meron pong pagkakaisa. Amen? Meron pong pagkakaisa mga kapatid. So, deta kabsat, I praise and thank God. I've been so many years in my Christian life kabsat. I praise and thank God. Deti relasyon nga nariknak iti patriarch tayo kabsat. I know ado digiti makirelate kung nagmaditi ko na nga anak ko, dear ko. I know nang nagimot yung kabsat iti patriarch tayo deta. Ket ado digiti may istorya na regarding iti ministry, amo tayong kabsat ti humble beginning, ti HBBC Bakara, nang rugi iti bisikleta, tricycle, tama raw kabsat, di white and blue, numalagip yung kabsat. 300 pesos na support. Wow. He started with nothing kabsat. Yung uray pa din rugi na iti church iti Hawaii. He started with nothing kabsat. But you know what? The ministry flourished. Not because of support. He doesn't care support kakabsat. Iti patriarch tayo. He is a hard-working man. Amen? Ipuunan na kabsat, pamati, ken dinilig isuna, iti parabor, iti Diyos. And I praise and thank God, kaditi nga relasyon kabsat, nga nariknak. And now, iti senior pastor tayo kabsat. Kung kunana, iso na may baba kanya, kababata ko yan. But I praise and thank God that I've known our senior pastor, iti kinaubing king kinagtutubo kabsat. But iti kinagtutubo mi kat, alakat, amimot mailaksit kabsat, adamot iti lang aming nga talo din. Kamatan na kami ti babae kabsat. Babae nga aso. Babae nga aso kabsat. But praise God, itibiyag na itatakabsat. Although makita tayo din na panawan iso na kabsat, but ti Apo na pinanawan iso na. Amen? Ket iti church nga ni patalkan keng kwa na kabsat. Ket makita tayo mo itibungaan na by the grace of God. So, how's your relationship kabsat? Iti asawa, iti anak mo kabsat, with your spouse, with your husband, with your wife. You know, I thank God for my wife kabsat. We're partners. Kat we have a joint account kabsat. Yeah, we have a joint account. I deposit, she withdraw kabsat. Amen? Kasi di mga kabsat. Thank you sa pagyamyamanag iti asawag ta iso kabsat iti katungan nga ikuan lang iti panagbiag no iti panagserbi iti Apo. Ket deti nga impay iti Apo kanyak bunga iti trabaho iti Claveria, HBBC Claveria. Amen. Ket malagay pulo unay kakabsat nga talaga deti patriarch tayo kabsat ni dumdumay iti vision minded. Nagkapu kam lasam ide ag gasolina kam lang yan ta Claveria. Ket narikna na kabsat, iti dadaksen, nga mangrugi iti trabaho, iti Apo dita HBBC Claveria. And what we see right now, the HBBC Claveria, by the grace of God, kabsat, nagpintas iti imbunga na. Amen? So dita kabsat, a relationship established. I remember when I came here in Hawaii, kabsat, June 2005. Wow, 20 years po kabsat. Kaano lang hindi. Nabakna ang kumang kabsat. Yung cancel ko lang ta, agungot mi bakot ko kabsat. Agungot mi bakot ka. Doon di plano, hindi ko manakot, numapanak dito Hawaii.
agurno nga ti adu nga dulya deta ti plano. Itan kabsat adu ti urnong kon. Adu ti urnong kon nga planon kabsat. Ya? Plano bela. Plano belang kabsat. Ngayon, iti pagyamanak ko na deti relasyon kabsat. Kung natin ni Pastor Johnny di, anak ko, active ka kayo dyan, bumilig ka, agsingsipit ka. Nagrigat ka sa kasi awang pa teachers sa dito yung Hawaii di. Kaya amukin pa siya, na kayo nga kakabsat iti apo, nariknak mo dito nga pamagbagayo, hindi nagdespedida, ado nga pamagbagayo, nga tumidker, bumilig kabsat. Nang runay di adi teachers issue, purging dito Hawaii kabsat. Kung iti Petra tayo, be strong, karkararag kayo, bumilig kayo ti parabol. So dito kabsat, di jay relationship. Naping ibagbagak dito kabsat. Kasi if your relationship to your wife, to your husband, to your children, especially to your pastor, you are not a right Christian kabsat. You are not a right Christian. And I praise and thank God, kadita nga relasyon nga na-establish kabsat. To our senior pastor, to our patriarch kabsat. So, diti relationship established ka, kasi nung nga may established dito, awan sa bali mo saan nga iti sa o iti apo. I believe kabsat, agbalin tayo nga natidkir nga tao, babaan mat lang iti sa o ti apo, iti panagbiag tayo. So number one, established in the word of God. Dito nga relasyon ni established iti sa o iti apo. Amen? You know, I came to know Christ when I was about 10 years old. Sa kapulo ti tawang ko kabsat. And just like you, many of young people today, you came to know Christ when you were young kakabsat. And you ought to be thankful because naasursuruyo ken naamuyo kakabsat. Ken naamuyo iti apo kadeta nga tawtawon yo kabsat. Because you know what, kung nag-itibagi, nung ata jak nam amo iti apo iti kinaubing ko siguro awanan kapsat narigaten nga amok tupay iti panagdakkol ko kasi siguro kadagita nga taw-taw na mo timutang sa dumakdakas iti lubog siguro talamak na akong kapsat iti bisyo. But I praise and thank God that one day when I was a young boy kapsat about 10 years old. Praise God. Iti si Patriarch tayo kada ito'y children ministry. Iti Daily Education Bible School. And then, that's the time I got saved kabsat. April 1994. Kadijay nga parabor nga nangisalakan kanya, anpulos nga napukaw, aging ganay tata, na isalakan na kabsat. Why? It is established in the Word of God. Kadagyaman nakta DJ na-establish DJ nga relasyon ko iti apo kabsat. Amen? Number 2 kabsat, taught by the word of God. Taught by the word of God. Kadagyaman tayo, iti senior pastor tayo. Amen? Meron po tayong pastor na nagtuturo ng totoo mula sa salita ng Diyos. Aren't you glad kabsat? At iti pastor tayo, na mangisursuro iti kanagpudno iti sa iti apo. Amen? Kad babay di pa nang isursuro na iti sa uti apo kada tayo kabsat. Makita tayo keng kuana di kita'y sirma ta para iti masakbayan iti HBBC kabsat. Kad tidaduma kabsat di pa nang isursuro na kada tayo tidaduma makita tayon anapay masurot tayo kinanapay pagbiyabiyagan tayo by the grace of God. Nang runa kabsat dito ipanang isursuro na kada tayo iti cheerful giving. Taught by the word of God. And number 3 kakabsat, challenged by the word of God. Praise God. Recently, dilang Wednesdays, we are challenged by the word of God through Preacher Glenn. Amen? Good. Praise God, kabsat. Iti biyag na dito yung kabsat. Iti leadership na, ken iti puso na, iti ministry. Ket no, dagito yung nasasaw ti apo kat ma-challenge tayo, makarit tayo kabsat. Talaga nga makita tayo kabsat nga makipaset tayo
ken makipagtrabaho tayo, iti trabaho iti Apo. Nga isang sayang kat kabsat, iti senior pastor tayo. Amen. So dito kabsat, a relationship established. Number 2 kabsat, to be strong in the grace. Number 2, to remain is essential. To remain is essential. Dito pa nagtalinaid kakabsat, makita tayo, iti biyag na Apostol Pablo, impatid na dito pa nagtalinaid kakabsat. Acts 20:24, but none of these things move me. Amen. 1 Corinthians 15:58, ano ko na ni Jai? Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable. In 1 John kakabsat, ko na, will you also go away? And then in 1 Timothy 1:3 kakabsat. 1 Timothy 1:3. 1 Timothy 1:3, as I besought thee, ko na kakabsat. Ilocano na ko na, kas dinawat ko keng ka nga agbati ka kuma. You see, impaganad-gad kabsat ni Apostol Pablo nga essential kabsat deti panagtalinain. Kadeta ko makabsat iti rubeng nga mapanunot ken lagi pun tayo kabsat. Amuyo HBBC bakara ati dugmeten iti panagkakadwa tayo. Amen? Actually ka ubingat pelang kakabsat iti impanak iti Apo kadeta nga church. As I said iti testimony kabsa. Ket nangugko iti ebanghelyo kadayta nga church kabsa. And then amoy kabsat ket kadagiti Christian life ko idi nabaptize na nakakabsat. Iti high school life ko isu iti nagbalin kakabsat nga isu iti nangrugyanan iti pa nagserbik iti Apo. Nagpalinak nga choir member, na-involve iti visitation, na-involve iti soul winning, clinic ni Pastor Jun Kabsat na malagyan di kiti kadwan. Amen? Kaya naging formative experience ko Kabsat, naging youth camp nga pagpapananidi. NPBF, NBYC, no, naging host, naging papastor iti Manila Kabsat. Yung timesa Kabsat, yung instrumento nga inaramat iti Apo. Nga nangriing dito puso kabsat iti ministry. Ito dito summer mission trip kabsat. Iti Cagayan. Kan dito pa nakairugi iti BAS. Baptist Ambassador School of the Bible. After that, umayak dito Hawaii kabsat, and by the grace of God, it's only by the grace of God I'm still here. Amen? 14 years kabsat. 14 years as a member of HDBC Bakara. Ket amok ado dagiti mun una pay kada kayo ngem siya kabsat. Ado dagiti problema ken panubok nga napasaran nyo kadito nga church kabsat. But you stayed. Amen? You stayed. And then 17 years kabsat nga member iti HDBC away. Adamot dagiti problema nga napasaran kabsat. But I stayed. Amen? So 31 years kabsat, by the grace of God, hindi ko pa na-imagine na ako ay mapupunta sa ibang church. Malaksid lang hindi kaumay ko dito Hawaii ko na ni Pastor June at Church Happy Kapela anak ko. Kapela iti Baptist Church dita. Aging gana nga ituturong to ti Apo, makarugi tayo, makumay kam to dita by the grace of God. 31 years. But I stayed kakabsat. Pabaling kumamot kabsat nga pumanaw ka, mapanit sa baling nga church. Ngayon yung inaramid kabsat. Ang ko inaramid kabsat. Because you know what? You know what being a member means. Amen? Agpaiso ada dagiti joys, ada dagiti pain kabsat. But you consider this church your home, your family kabsat. Ngem adalata dagiti Kristiyano nga nakasta iti mindset da kabsa. Dagiti iba, dagiti daduma talaga nga pimanaw dan because God really called them kabsa someplace else. That's understandable kabsa. Amen?
Digiti da duma pimanaw da po siguro iti basol da kakabsat, handa nga matanggap iti panang disiplina iti church. Naka-stricto ti baptist, kasi kastoy. They did not just walk away kabsat for this church. They also walk away for Christ altogether. Nakaledliday deta. Digiti da duma imakarda iti sa baling at church. Kasi ada iti nakaguraan da iti pada da na Kristiyano. Ada iti unresolved conflict kabsat. Nga tapno lang maliklikan da sa halip kumakot sinango da kakabsat. Amen? Sinolbar da kakabsat. Digiti da duma mo kakabsat kat mapuk. Awan, basta nagaw-awan da kakabsat. Amu-amu itinapasama. Digiti da duma pasul-pusulpot, umay no umay, kahit nagno saan lagtakabsat. Apa yung ibagbagak da ito? Kasi kanya kakabsat, ken kanyayo, nariknayo, ken amuyo kabsat, iti patag ken panangilalaan nyo, iti church. Iko natin senior pastor tayo, value, bigay value iti church kabsat. Amuyo kabsat, ti patag, ti panagtalinay. So to be strong in the grace, panunutom dito, to remain is essential. To remain is essential. Amen? Young people, I encourage you tonight. 2 Timothy 4:10. Look at 2 Timothy 4:10. 2 Timothy 4:10. 2 Timothy 4:10. 2 Timothy 4:10. For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Ang amuyo ni Demas kay absat, young people, dahil ikot kadwa ni Timothy idi. Siya po'y faithful, katulungan iti trabaho, iti apo. Ngayon makita tayo, iti account kakabsat, imadayo, timalikod, ginusgusto na iti agdama nga lubong kabsat. Amuyo, young people, darating, pwedeng mangyari na ang init-init mo ngayon sa paglilingkod. Ang gana-gana mo sa paglilingkod, sa Panginoon. Pero, noong kangagan anad kabsat, balang araw, isang araw, papasamak mo't kayong kadeto. Amen? Ni Dimas kabsat. Una ni Dimas, Dimas, mas mayat iti aginom. Dimas, mas mayat ti agsigarilyo. Dimas, mas mayat iti dito'y lubong. Dimas, mas mayat iti ragragsak iti lubong. Yung mamong nupudno ka nga Kristiyano, ket among ti pagtaktak daran. Talaga kabsat nga agtalinagad ka iti ako. Ket kunam, no, Dimas, mas mayat lata itag serbedia. Amen? Dimas, mas mayat lata ti agbasa iti Bible. Dimas, mas mayat lata iti agpanintumen katag kararan iti ako. So deta kabsat iti napasamak kini Dimas. Timalikod iso na iti ako. Ngayon sabi ko makabsat ta saan nga mapasamak ng runa kadag iti young people. Be strong in the grace. Amen? 3 karakteristik kakabsat na masapul nga madaking kakadating nga banag kakabsat. To be strong in the grace of God. Kasapulang dagiti nga karakteristik kakabsat. Umuna, persistence. Persistence kakabsat. Diti persistent kakabsat to go on no matter how hard. Amen? To go on no matter how hard. Amin kabsat nga men of faith in the Bible, ada kadeti nga karakteristik. Persistent, continuity, panagpatpatuloy. Amen. Ni Abraham kabsat, malagip yun ni Abraham, pinanawan na iti kadamag nga daga. Amen. Pinanawan na kabsat iti comfortable life, imbaw ni suna ti apo, iti kabanbantayan, kabatbatuan, let ang aong pa iti balay na kabsat.
But you know what? Nagtalag ken nagtunog ni Abraham. Kiti ka mo dyanan, ada iti balay kabsat iti biyan. Amen? Ni Joseph kabsat. Ni Joseph, paborito kabsat ti amana. Ni ilako kabsat. Amen? Na-accuse nga nang rape ni Joseph. Ni ibalod. Ba't ti ka mo dyanan, kapo di persistent na panagpatpatuloy na kabsat. He became the prime minister of Egypt. Daniel, the persistence ti biyag na. Amen? Moses in the Dumapay. Isalud-sud, do we have that kabsat? Kadeta nga kababalin. Continuity, persistence. Amen? May kadwa ka sa patience means to wait panaguro oray kabsat. Ano ito, aguro oray ka lang nagtutugawang kabsat. Kahit nga sa ito, aguro oray ka lang, trabaho ka lang tayo, doing your best, you're laboring, but you wait kabsat. Amen? They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not be weary. And number 3 kabsat, faith. Pamati kabsat. Kasapulam dito nga kababalin. To remain is essential. Pamati kabsat means to believe that with God nothing is impossible. Amen? Praise God kabsat. Adan tayo ti pamati as a church. Kat nakairog kita kabsat kadag ito nga naindak plan na ministry at HBBC. Ketingar ko na ni Pastor, ti senior pastor tayo ko, 2 months kat mapandak. So, dito ko mamin Portugalan kabsat. Ito ko na ni Preacher Glenn, na dante ti pamati. Amen. Amen. Yung nawan ti pamati tayo kabsat, no man ako na. So, dito kabsat. And lastly kabsat, lastly, to be strong in the grace of God. Lastly, reason to remain. Reason why to remain is essential. Reason why to remain is essential. Amoy kabsat, aday ti talo nga rason na makita tayo dito. Ngimpakita ng Apostol Pablo kabsat. Umuna, the impact of your faithfulness. Dakkel nga rason dito kabsat, nagtalinayad ka. Impact of your faithfulness. Amen? 1 Corinthians 4:2, anak ko na na-ijay, that a man be found faithful. That a man be found faithful. Amo yun, no, daduma ka kabsat ka kaduan ka datayo. Masyado tayong makasarili kung minsan. Ay puro bagbagita lang ti pampanunutan tayo kabsat. No, dete na panunot tayo ng hantay umay ti church, hantay la to umayan kabsat. Hantay yung nga mapanunot nga adagayam iti sumursurot kada tayo kabsat. Weno adagayam iti mangsursurot kada tayo. Amen? Impact of your faithfulness. No, dete hanggang nga, no, iti kuman nakapudpudit ti tiyempo, hanggang convenient ti baging kabsat, kat ang kalato umayan iti church. No, you need to come to church kakabsat. We need to do it. Amen? You need to come to church. For example, kabsat, iti in the area of giving. So that duma kabsat, ada digiti kanito nga po na tayo hanamot umanay, iti masapsapul po sumadyak makaitit iti church. Han kakabsat, you have to think first, no sino tinagkapuan na deta nga ited mo iti apo. Ni Apo Diyos kabsat. Amen? Ni Apo Diyos. Basit man ken dakkel man yadaking kakabsat. Ti kayat iti Apo i-recognize mo isuna. Amen? I-recognize mo. Apay, kasi ti pudno ken usto ijay kakabsat. Amo lang amo kakabsat nga dijay nga aramidem kakabsat. Kat adda dagiti sumursurot ken ka. Ken dijay sumursurot ken ka, adamat iti sumursurot ken kuana kabsat. Mawatan nyo, impact of your faithfulness. Psalms 145 verse 4. Psalms 145 verse 4. Ano ko na nakabsat? Psalms 145 verse 4.
One generation shall praise thy works to another and shall declare thy mighty acts. So kasano ka kabsat nga nagiti next generation ang balinda nga faithful and have a place to come kabsat. No iti bagbagi tayo ang timot kabsat nga rugyanan ken aramidin. Amen. So no dati generation kabsat dati makita da kabsat nga naimbag kinasayaan iti biyag tayo para iti apo. Talaga kabsat dakton nga impact iti faithfulness iti panagbiag tayo. Amen. Siya kakabsat ay presenten ka. Kung manakaroon no diyak nagpatpatuloy iti apo, ayang nga takabsat iti pamilyak itata. Numampay hanasyak man kabsat iti nakawin kanyada, but agyam niya madangorog kanya, tayo madidig ko nada agyam manakmanong kunada, ta gapu iti panagpatpatuloy mo ng amok iti apo, can partner iti HDBC family. So dito kabsat, I encourage you, no, si kagat may isang Christianity balayo, patpatuloy ka lang ta. Ipakita mo ti testimonyo. One day kabsat, maawatan danto, makita dati biyag mo. Alis tuntong kabsat, amalukoy mo kin maawis mo da. No, si kagat asawa nga babae, naligat pela nga awisan nila kayo mo, sige lang. Makita tulad ta nila kayo mo. Vice versa, makita tulad ta ni bakit. Vice versa, makita tulad ta mo't digiti anak mo. Impact of your faithfulness. Amen? May kadwa kabsat, ministry. Deta pa iti may isang rason kabsat, ministry. Amen? Di pa nagserbi mi ti apo kabsat. So praise God, makikita tayo kabsat, digiti borrowed ministry. Ipatpatalik iti apo itong ganday sa kanitayo. Kadeta ko makabsat ti kararag tayo, habang tumatagal tayo, habang mananatili tayo, tayo po'y nagagamit at nakakabahagi sa gawain ng Panginoon. Amen? Ministry kabsat. Sapay kumata, oradan to trabaho mo kabsat, hangko may tigapuna nga panawam iti ministry. Saan ka man dalhin ng Panginoon na opportunity, abroad man wino adayo kabsat, masapul nga laglagi pumlata, iti ministry kabsat, panagserbi iti ako. Amen? Panagserbi iti ako. And number 3 kabsat, kamurunan natin amin iti ako. God, the Lord Jesus Christ. Amen? Iti may isa nga banag kabsat nga dapat nga masigurado tayo. No apay nga daka iti trabaho ti ako. Awan sa balingusan nga ti apo kabsat. You are motivated by God. You are motivated by God. Amen? So pumanaw man amin ti daduma kakabsat, kumadayo man ti daduma kakabsat, that's a part of life. Kasi ang kamot nga accept di kanyada kakabsat, iti apo. So deta, to be strong in the grace of God, panunutin kan lagi ito yung dagiti kakabsat. A relationship established. Amen? To remain is essential. And reason why to remain is essential. And in closing, kakabsat, 2 Corinthians 4:1. 2 Corinthians 4:1. 2 Corinthians 4:1. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Ilocano ko na gapunay dinto tadda kada kami daytoy nga panagaywan. Kas iti panagunod mi iti asi saan kami nga agkapot. So, we see the ministry right now, Karabsa. And praise God, we are part of this growing ministry of HDBC International. At sabi ka di, babayan ti parabol ti Apo, tumidker tayo pa'y kabsat, bumilig tayo pa'y, iti parabol, iti Apo. Good night, and thank you, Pastor Privy, for this privilege to speak in your behalf. Nagyaman na kakabsat, limbang garabita yan.